wohwe me sabre e otu ma GHS so nyame hwamo so da na da munya ebre eje agenti nsem ayede eba abebeso mo ewe kasa fide so na enede ye ni ebohwi ekokopie mo ewo Zimbabwe menu emu ede na ebusuafo nsem a efiri hon ni video aba be kan ya akono eso ede ese wani ensese ye kan ede echiro ai yesi ade enya wodi ade enya wodi a ofa ahunsunso eyeden ewo ho ede ema enu ntino na wo ma wani aka eye wa menamu na wo ma wani aso eyede wo ema wani mbiri obi ade because libre no eda wo ayeden afa me no ka say abrantie bi a chese ono de wa ye na adwen se ba bia wo bedun so gu ni sisimu ye ne da ma chese nya ka ne dwe na chese wo se wo mpe ba bi na wo mfa eye ne kaka enkonkobo eho no mo na ene na nam so ama chese wode na so de akwa kopie wo ba bi a se wode no go area ai obi wo hono ma wo de ade ye na wo de becho na so obi wo hono ma se de wo bo na japade ni bibi mu ban wo boa wudi mu agro ebedu na ye na ba mayi se de nkofo yere no mo na chese wo munya wo mo totoroto ebi so timi fa na chese akam na edi se ne ye de wo mu pie bo mu tutu ho na so na chese wo matimi enya wo mo hono no de wankwa akonya ne sawo se oye obi ayire a okokofa anu eyi se ye nua ba ya na se wokunu no wabona japade ho ban dendenden nam so ma chese wo ne abaya ni di ehia na ma ni di ehia ewie ye na busua me na okasa abranti yetimi ahya na taade wodi ne tie do mu a wo kwa enese wo kokko hwa chese ne 99 ne adane te se eye aboa bi ai na ntwie nan a wo kura podua esanso ede eka ho a wo hu de wo ye ne ho chese wo te fom ene nkrofo atwa ne ho ede ahia na wo mo ebusa na no nsem etoto eye na no na chese wo chirichiri ensem ebusua men ko tie ni nsem no ye ko hwe video no emra ye ba ye beso aso Hello beautiful people, how are you? And welcome back to my YouTube channel, guys. I believe and trust that you're fine wherever you are. Thank you so much, guys, for people who have subscribed to my channel, my returning subscribers, and to those of you who are going to subscribe. Have you seen, guys, in this video, this guy was bewitched and turned into a cow after sleeping with someone's wife. Now, I feel sorry for the guy, but let this serve as a lesson to you people who like to sleep with people's wives. There are a lot of single women out there. You na out of force de wan kasa mudi moni ekokotwe eye ebie no ye nua be ma no wote wonu ma just wo sun ti mu san nipa na esu da so o hwe eye ne snob no emu ase o ye yi na ti mu se no de eye aboa de na ye na edi eye echire a chese wonya eye ne hu etwabre ekora chese wo mo ewo mpotem ho no wo mo adwi wo mo kwasa ade we de wo mo ehu bi eda eye ade wan a chese enede yi womo eni ehunu bi ewo za produa no emu ewo no mo esanso womo tete enkrofo yere no mo eda ba se womo be wie na afi womo abedane aboa an half human half animal de na tese ade ana rem ede mo na so womo ni gani enede ya brand yi ama womo etimi ehunu eye ebi na bi no nzu hu ne se ye fagadam nyoma bi ye sini bi ne no ma bi a ekoso na so busia
Mama yenka nokore ye kanya me so nokore pa dia enkrofo bi wo hono mu a wo mo eye enkrofo bi aje se untimi emfa nsamfo emfa wo ma fichire ye wo man mu a ye wo eye some kind of tribe bi a yetimi ehu wo mo se sankrofo we mu die ye emfa nsamfo emfa wo ma fichire oya obeye use oya obeye use oya obeye use enti sankrofo no ye kuro bi kuro mbo wo hono ma wudu wo hono ne se de no ma esiti no kuro mbo wo so obi sika da fam kuro na enya de se wo bebo ho musu afa fam na eda na wo be ka se wanya asase de no kuro mbo obi be hu a obetwam obi hu na obetwam because oni se enya ne dia wo nkonko fa no wanya so den asotwen nanso so enem na mafo a wo mo aba amachese sika ni brene nyoma bia ye wo mo eda to the sense ade a wonu obenya bibi afiri mu no eno na wo ye se wo obedwen se ade a mekwa koye ensunsuanso wo ho anase wo ha obi wo ho no mu a se amba me so krampo ebetimi aba mema so no enne na mafo no endwen sa de no ade yi nyankopɔ achiwade se anu wo ne wo ma no beda wo ne wo papa beda anase wo ne wo nua bi beda obi kunu obi yire wo ne beda awurade achiwade kese aje se ade a wo yanko ade a asotwen ewo ho ede ema eyewo nanso so eno enenne ema ne mema yi nyina afa ene sugar mami ena sugar daddy olimpanse mami ya wodi nachi oyo obi kunu papa ya wodi nachi oyo obi kanchi manaso obi ya woni ne etie enso so da eno anu wo pe because of kakrawa bi a obenya ede every one mo ene medi ene mane ene enam obi bedru baby wo betwemu ede akwanda wo de wudru hono mu a na eyiri ede afa ene se ne abrante yi eyiri ede afa no a wo hu ne ho ano a wo hu ne ho twa bra se no wo hu do de na bra bo enan ya ewo no ma ko de be na nsese adane aboa nan na wo nan impo ne da asen se de ye enoma mu aye den wo mayi mu wo nan kra wo kwa bakra mpo wo hu so na ne ene wuni nan na je so wasa konya aboa nan na ne na wo kwaye anasa wo baye because won sanya aboa nsa na waka se wo disisi form na wa ye den watwa eye eso e de akọ osoro eye nipa wo form eye aboa ene na che se eyire ye anasa enoma mu na ye den na che se ye besere be na makonya iso na ye besere eye emabunu no se eni bibia ena ubinum ya wosuzu du hu ebaba jimu ebi obi ye ena ya nche na eno nchire se wosuzu kokoye ye nchu because eni pa ye na no esu obia eni niti obia ene adoma na so obia ne de wode enam ne star ne shine obia ne de enti so obi ko ne koye de mana na no nche se wosuzu kwa ebe koye de man ka eba ne sa de anka ye nche krofo obia wo memu nko obia beko akobokro no ama ne ho ato no totoro oto da so ebitimi kokobo enya wo mutiri edidim ebi so bo bia na wo mo akwakonya amane na je we nya futu diem emfa ma emabunu no se enkofo kunu no mo die na watwe ho afi ho nkrofo yire no mo so na watwe ho afi because obi wo ono mo enya de se wo beja wo se be fa ne yire na fa ne free enya obenya ho asotwe abusia ha any day and some new AC was what you found no fabra ever to your comment section like your videos and share on all the social media platforms and so media and equia sikapa makram